खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव आसाम प्रदेश बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सयकिया बिथांनि सायाव गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा जेराव दिलीप सयकिया बिथांनि सायाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविंद चन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो फिननाय होबाय जेराव बिजेपिनि बेफोरबायदि मेगन गोजा दिन्थिनायखौ जों खातिर खालामनानै बेबायदि फिन आरोबाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङाबो फोरमायदों जेराव दिलीप सयकिया बिथाङा उदालगुरि जिल्लायाव गासै मोनजि बिटिसि बियाब दं बे बियाबाव मोनफ्रोमबो बिजेपि दोलोआ बिजाथि होगोन होनना बुंदों आरो मोनफ्रोमबो मोनजि बियाबखौ बिजेपि दोलोआ दखल खालामनायनि बाथ्रा बुंबोगासिनो दं आरो बेखौ लानानैनो आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा फोरमायदों दि उदालगुरिनि रायजो राजाफोरनि सायाव जोंहा आबुं फोथायनाय दङ आरो उदालगुरिनि रायजो राजाफोरा बे बाराव इउपिपिएलखौ रोखा देरहा होगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा दिलीप सयकिया बिथाङा गोबां गिदिर सुबुं एबा दैदेनगिरि बिथाङा गोसो बायदि बाथ्रा बुंनो हागौ नाथाय जोंहा रायजो राजाफोरनि सायाव फोथायनाय दङ रायजो राजाफ्रा दि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ उदालगुरि जिल्लायाव मोनफ्रोमबो बियाबाव देरहा होगोन बेखौ आं फोथायनानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा रोखा फोरमायो दानिया फैदो बिदिब्ला दिलीप सयकिया बिथाङा जे उदालगुरि जिल्लानि गासै मोनजि बियाबावबो बिजाथि होनानै दखल खालामनायनि बाथ्रा बुंदों बेखौ लानानै जों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा मा फोरमायदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंना लादिनि চাওক এতিয়া নিজৰ নিজৰ দলীয় নেতাসকলে নিজৰ নিজৰ কথা কৈ আছে ইটো ইমান কেমিষ্ট্ৰি নাই তাতে আপোনালোকে নাভাবিব তাত কিবা এটা ডাঙৰ ৰিয়েকশ্যন কেমিষ্ট্ৰি আছে দল কৰিলেতো কিবা কিবা কথা ক'বই তো সেইকাৰণে চবে কৈ আছে কিন্তু আমি জুলাই মাহৰ পিছফালেদি আমি আলোচনা কৰিম আমি NDAটো আলোচনা কৰিম বেলেগ দলৰ লগতো আলোচনা কৰিম চবৰ লগতো আলোচনা কৰি মূল কথাটো হৈছে বিটিআৰ ইলেকশ্যনটো শান্তি যেতিয়া বিটিচিত আমাৰ চৰকাৰ আহিল তাৰপিছত চব ইলেকশ্যনে শান্তি হৈছে এতিয়াও শান্তি হ'ব লাগে সব জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে মুকলিকৈ ভোট দিবলৈ এটা পৰিৱেশ পাব লাগে চাওক দাবী কৰাটোতো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় এজন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে কেণ্ডিডেট হ'লেও সি দাবী কৰে গতিকে আজি তেখেতেতো বহুত ডাঙৰ দলৰ নেতা হয় চ' কিবা তেনেকৈ জানিব পাৰে তেখেতে কিন্তু আমাৰ দলৰ মানুহবিলাকো ইয়াত কাম কৰি আছে তো সেইকাৰণে আমাৰ ৰাইজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰাইজৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে আৰু ওদালগুৰি ৰাইজৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা আছে দীঘলীয়া সংগ্ৰামত ওদালগুৰি ৰাইজে সমভাগী হৈ আহিছে গতিকে কোনোবা এজনে 10টা পাম যিমান পাম বুলি ক'লেও আমাৰ ৰাইজৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে ৰাইজৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা আছে আৰু ৰাইজৰো আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে মৰম আছে সেইকাৰণে ৰিজাল্টটো এতিয়া ক'ব পৰা নাযায় এইটো যেতিয়া আমাৰ EVM মেচিনটো খুলিব তেতিয়াহে ৰিজাল্টটো ওলাব